Gamere baro bella yo. Gamere teo kalawo. Gamere baro bella yo. Gamere teo kalawo. Gamere baro bella yo. Gamere baro bella yo. Gamere teo Tana kira kura kiri yo. Kira kuri. Tana kira kura neba. Ni teo kalawo. Gamere baro bella yo. Gamere teo bella yo. Bella wato. Bella kurwa. For unduju tar paluo tinti cha dek eni wa tika mede ki lok pa rodi ana for unduju jo moti nenwa ki panelism moti kan kombeli da mira jolo la panelism mo achel badok furu fodo nya botwa kan chi choke la mego robina wa for to 12 minini pikar malajong en ko ni bi moro daro ka chao na oramo pi chao ni eni wando wan logo pi lok pa rudi eni pien lok pi retek wan logo pi cha bidong mara maria de chi mir wa me de kere pien guri me ko pa choli chi eni lok pa ka achel kidong bene bino pa rudi ka achel kiro ko toro gini ka je mugo tie ma miro giti ro jam kene tie ma gin gi logo ikin gi ken gi kuno ento lok ba chek mano romo kwa wan dujuni gin go diere me biro kere botwa machala churi mati ka moe ken iwilo kan so mapeme balo chawa amiro jolo rudi dujo magiti kan botwa kumbedi chi pitini road Justin binyi bi telo wi rudi ikit me tero jemi tia dek mamiro wa loke tini lok me Tekwaro me Lawirwodi ya chuli yo chakani ni muzee Paul Kilama ka odonyo chi obi wache wapier kumbedi gidong dadit Filipo Runi lokwa cho chek ma me dor rudi en dadit Filipo Runi dana ma lok me constitution debate total en yambe no bicho wa buke mone ni constitution me what constitution ma no lobe como what ki kaka mone ni chi ka koni go en join one bi konyo ko wa total ti loken ma wana ti yeni amira no ni guri me ko pa choli ti kaka chiel kiro ki yubo kere jami ka don kube dogo gima did ma lo ni acholi ni kadi wa kum dano ene bene tigi kit kum mugu adunu bene tie wang bene tie ngo bene tie but en ene duju kangi jugi mo be wero ini ko me wa ngat mo ne woro eni tien tigi tiche ngo tigi tiche o we ada kita chule yubo kere ko gi en matingi dongi no ni actually ni no characteristic mo tie ba wero gi no gi kit eni kit ma pudung jomo kene ni jipe ma gi bi joining one amira don kong lego road Justin binyi topic me dek mono mira wano look ye kumbeli ni cho check matia time kumkar endi progress din ning ikita no wan mira wan yang kere kan ikita waro mo donyo ikede ye o ka kwene dong ikit ma watie ye kumbeli ni afo to twan road Justin be moderator Caesar apo ritual akelo mot igulu bot won wen ngoti kumbe di panel ne ke jomatika winywa kabir mapat akelo mot barwodi akelo mot pa choli botu bapoyu to trial pinyuru miri ni gang uwat mabe mana tiyege foch pimini wa platform eni wanyoro tam kachelo utewa na konyo pajo tini watie ikare ma wan rodi batika cho penche medoro rodi amero wachuni tijman do chakewa no ko tika wajene penche
me doro ruode man ene po be beti da chen len ni ken tij mo ken dok tie me choyo gina gin mo da ni pen check me doro ka odon kolo man mo ti yene me doro ruode ken fudi pen ki bot un panelist ki nyama kan mati neno this show ni lokki eno chakene ning tina e pudo cho ni o cho pen che ubeda tik ni ning wana tiyo machake kiyap kere kiket kere ke kwar dong maka pier reo i maka pier reo enni wuri magi wirugi magi ti te kwara chiri ti pier bit bor la kit gura ni enni oloto mir chek mo betie kita wa dora kere ke kenwa la wi watie la wi wa kiloni la wiru de chiri ada pi maka pier reo ni pen chek mo beru pe wabedo mer kita watie kere enni bedo pe pa penchek mani kumbedo kedo bal maduong ikit me tela Tekwaro Me Acholi dwal maduong man omir ke yobbo me ario ma wajani no pena piere tek omir ke yobi un po welo ke pek mo bedi ye ma kat ti chok piere tek dong pek ma otero kaka o ti chok li weng ma bedi camp kuma kamara ma para beach ma bedi camp ni oruenyo kit me Tekwaro maduong omir ke roche ki dok chen do tin wa mo bedi camp madong ka ke kem kit me Tekwaro Me Acholi bot gi pexe culturally what is sitting on a time bomb so kawa tiego man me doro wan do ke kan be mako man me dwogo deyo dwogo woro dwogo Tekwaro pa Acholi wek do tin ma megwane kinge do ko mero yom na tikar manyim wek da dok do kum lok man me cho pen chiek ma kum do ti yene moderator penye mabe nitika wot ningo o kwene ngoma guiding what are the guiding principles mautika teach kere me choy pen chiek ma doro won rodi so kumbe di wakero committee constitutional committee gore pa jomo be choy pen chiek dana para beach ikin dana para beach rodi ti ye angwen me konyo kogi as members make committee one committee ni langol kop ma armo watu nye ben klone Joseph Oneka wayero NPN enyam ubedi constitution commission made Uganda kolo magicho penchik in 1995 ma won kom go beru his worship Justice Benjamin Odoke Oneka no ti any commission ni eni entiki diro tiki ngej ma ageni ramoterwa kama meri eni wek penchek ma bakati ni no kati maleng ma entiki will be using his experience John lo chao tichoko
gitigi framework and to content we are done here. Framework my constitution, ma of course check again preamble. Preamble dwi tero peka ngo mutime mo rotin umiro cho pentie man dwi lobo kak chala me lobo no lobo a traumatic event chalo loin mutime maraj new disaster ma maraj new political upheaval mo magenoni pentie man mo no tika go lobo eni kong nong gijwa ke kak tika maleng we ko jok ki nutime ni be pata ko nuone kay duoko that concept look enoni it actually utweru ye berne we have a traumatic event da ke poke oberu madite kinwa chiek mo ma umiro te wani uberu peke kido obera mogo jemni neng e pen chiek mo peke man pe dog menyerma it's what you merkere no kira dui ki wajile le ban what you le ban gombe democratic commission a committee madong gichaut it gitigi framework the next stage do mi gino chero pentam kete ruodi kachela chel te kara kachela chel ki o bot ruod ki elders council mete kara moni enone kage penyo tam ge bot ge this is part of penyo tam ki bot jomatiki miri iloki enone maloki guru kumge pen ci ma bechon ube guru kum ruodi ka chela le weng ube guru kum council par ruodi ka chela le weng gentie one of the stakeholders joma lokki ube mako kumge so miri pen tam ki bot ke wati pen na yo ango wa yo la pen ma chigu question ageno mi udok here but it's structured ma genjo ma wayero ngene gibe worte rodi ka chela ka penyo tam bot ke kage tiego tijman gibe duogo gidwako loke bot won koma megwa kanong gino be jogu te lok magi penyo ki bot ruodi ki jomo kenone ki chako bedo piny me choyo the framework draft English draft enone mano mapia gi cho tiego choyne gibe penyo tam they'll invite submissions gipenyo tam ingara tiki miri mekelo tam mi enone board committee wekirwak i framework magitika yubone dong roadmap patikuman ne enindwe para beach medi mapa dong tie magi be kelo gitier bot won koma megwa ka chelo ki ruodi Acholi di weng wana bedo machalo ruodi meneno ngoma gino rwako in this framework ka enone tieko miri
parodi ki kaka ke kachela che ginna mo bingiu ka kirwa da ene ikin lok mo bineno me menyo kore ene beru kuman wo bineno ka constitution enuni kilu ribe ikin man rodi mana ma che Mario pen chik ma kikelo ni big gwa ko tekwaro ma wane watigi responsibility me gwa ne big gwa ko tekwaro ma megwa pen chik enuni romu wek wallo ki dwana chen ube ko loko ki dwana chen pilok mukem wan machalo rodi lok mukemu kaka ma chodi wano mukati ye ki dwana chen pen chik man ma kitika yubone ni biri wa merwa teke miri madit ka lok motie be panyak ka kita meno lagam pilok man magok bikati awaju kuman pien kumberi watigi tela a ngwen mapat maka lok moge keno kati ikin du tela ngwen eni ikin gi ngat moge ken tela moge ken romo kelo lok eni pikaka kumberi tela tie bot do tekwar ma ene ke kwara chuli giti gitwero me lok kom gino mo make ma chuli bot ngare ma ken we panong lagam twer mo ken tika a bodo diro dini magen bene gen wogi ma metibu giti gitwero me lok kom gino ma ken ke mukaka bot ngare ma ken maro mo ken lagam watigi forum pa wogi kom ma beach gameta meta dero magen tie roma ge ruodi giti at the grassroots level gen ben tigi twer me lok pia chudi ka kamoge ken kidong watiki civil society chalo group mo kana chalo wang ogene group mo kana chalo rota chuli roto kaka gen ben tigi twero pete lokene ka lok mo kati wana lok ke wana shel mameti kinyura ti kama tela ke dwan a chelu umiru katigi iye penti mo bichone bi mini watwero melo kikero kichwa piacholi mana kinjimi ma babi neno karamo time maramo a ke kom penti ke eno so bay ni de piera dek be dima pa no wabedo kitam ka geni tiego mirri pa rodi kin medoro ke dok tiego mirri pa chuli makaro ki gankal madit nindo piera nindo para beach medwe me para chel wabedo piny meneno tam marodo mi kum draft enone ka kirwa ko da urwate kitam ma wami ye man tero wen de piera de ene don jolo penchik ma constitutional committee yobo ni de piera de me de ma para chel ka ye pitela manyen
tela man maho ngamu beberu Lawirwodi macheli man betimenin be para beach medema para rio mana ye road map makumbe tie makelowa imoro pentik ke yero lawi ke kwar manyen ma atama na nye fot biberni Lawirwodi mana gina kumbede watie iye ka watie enoni donc kita wajani wabidonyo itij mario mayogo pentie mekaha man gwaho kitumiero kilo kede ngom kitumiero gidwok kede woro ikita yam chon ludiru ki woro ginining ludiru mekaha lo pat ki woro ginining mano ki woro nining nero ki woro nining ki kit me tij ki jemi matie botwa jemi magi chalo kulu got gua chek mogo machon kit me tij ki jemi chalo kulu gene dana ma kombeni matiene lo tiene matiene gingene kulu pe oromo lwenye ye gingeyo adugine tie manong chek pedong medoro ruodi ento kitom yorwo bet kede machalo kaka makelo identity mamegwa menong tij manyim chi wiye piano mina daka par bit ken ana chala kar manok ena ye ikumpen mukelo ni kumbiri dong lokko ni o kwene ngo guiding principle muwego obi moko penchik eni tie yes tie awajo wiye tidong ana fo total moderator ko gik kakany Ofo total road Justin Binyi itiro kore ngoma utika timone jumo kene gok mano yam put pe agon winyo dongon yang ni ndo par bit mi do ma par chel ni ndo par bit mi do ma par rio girong ya girene ni ndo pier dek mi do ma par rio no check en dongi ye pere ana meti ajol musée kilama pange kaite winya kumbedi Tika winyi da nini. Foi total me jalo kar ni me bino bot wakantin kumbedi ni rodi ti kaneno pen check manu miro o kon me joro kit me tij ma megi kadok ge kar ke bot wa bene ni kadon guti o megi ni ge kar bot wa kira mi no guti ket wa ka chel chamiri dwok wa kong lakin lok me la wirudi ni ka yang ti ya chul ma pol gi yo bene kita ke dwar kira ke timo ngo kere no tie eno lok me la wirudi ni ite kwar chulu o cha bien ni gero ko itite wa dok ye chin kong pien ka wa dok chin be ro mi na wa kit ma mi wa wot kere nyim chino wa be mi kar bot panelis be peny a fo to Ba. Yeah, and kagale mano pianun yene kit magi choy kere no ni 22 hours. Chino atamani loka ni cha ngwen me wo chino bere ta we ga donyo la chen kere bet kumenu balo ana moru ngwen kong. Programu. Yeah. Now, nature ikum gana Lawirwodi machalo title ma lawyer Acholi
mir kong alop history pa Acholi man no anyone Acholi ma don kumer lo wani Acholi ni kwadonyo Uganda kong waberi gena lodge pa Kedif ma Egypt New York late early 1890 lodge pa Kedif giving up Lokman Meloyo Equatoria no waberi ana Equatoria madong gina Emin Pasha Eduardo Schulze wa odong en bedo chero wa Tanzania lodge pa Kedif dogi there was a gap manok adong British udonyi Acholi Acholi dog Uganda Equatoria dong mere as a nation state Aerocat wadonyi Uganda 1898 wado part of Uganda Protectorate dongi karchani and throughout Rudy Actually, Kagaman Tigirot Padibe Tigirot Gi, Labon Tigirot Gi, Tiak Tigirot Gi, Payera Tigirot Gi, Paimol Tigimegi, a kitty inoni. And to count no Gimoti ma yela chuli, Lumone Moma, Kagamuka and Mabinga Yella Chuli, Chalkata Arab, Berga Yelloani, Chili no Ribe. Ti road man no loyo gange road man loyo kakane donc neni British no ni la kuri lochi inoni tika chuli udaw tek pien ka chali por ni Buganda gin gichiro ginoni structure me lodge tie baka tie loyo Baganda ole weng titi lukiru bene ma miu luker chek kilometer ke kabaka British time mada modeling structure me lodge here actually along the line pa Lologa which succeeded very well more likely eastern Uganda tutwale bukedi bugisugi usoga gini but no petty structure mo temere road man ke kagane mukwa ngin guchalo adiet mo galone McDonald British colonial officer metemo neno kage romdoni yup mo agreement iruudi mo kuma Acholi kitma ngekere ruudi mo go machalo road labon ki road padibe yen o bodge yen kero chingi medoni Cape British a which can acquire cappuccino. And you can understand which no John particular trust come Kahama war Muninho Arab. Then experience my way to Berukere, become Arab was not nice. Even one road channel Umar Arab. Me suspicion anywhere. Again Uberga Luorum Lokan Market singing on. La Chendong Mati Kikelo British imposing structure mo kenyuma Rudy Wengore o Kachelo in Baraja. Ene Baraja Chaka Kumano. Rupiano no near Rudy Gore here. Baraja and leb Arabic or Swahili. I think Swahili no about Arabic. Ene Nino Gore no Kilum Kongni Lukio Bene. Machalo Parolakane. No Rudy Gore Ilukio. Baraja. Ano donc madong step madong utako donyo kere Lokme Lawirwodi and 1911 Rorawich man word pa road chamo and ule paper one 1911 and Lokme Lawirwodi uchake
Ono pe ki luoni Lawirwodi ki luoni ngo ki luoni won kom melukiro sidong inuni ene footstep ma position me Lawirwodi chakakere daka mere won kom melukiro chile no put an leblo kama berati kere but kuma be leblo kana ni dong give way to again something else Agumaraji which 1911 the following year 1912 Kimaka which for the second time Mark Mukwan buried 1901 to 1902 I know beru kololo Dr. Dwako which detention is a house arrest really in 1912 to 1918 and in detention bot muni kololo kenyo and we je beno chako ing man kiloni kololo ni ende don kene kuja chalo don kololo pa nyinga mi gak ma tin ma pol dano to tala gin lo lak mo pagi ngi to ta ka kere chi lodge pa wait po ri piani the following year kemao tero donc colonial government was forced to get an Lawirwodi mukane Lawirwodi ma rio dong ada we dong ma ko 1912 Lawirwodi ma rio do binu olia ane wood pa ane ruoratia wood utira tia and dong uchao tichong machal Lawirwodi 1912 and to go back a little ulia ticheo no munu maro then end no more more amenable to lodge pamuni pero ko je ko kwero muni swal set ma we no kwero so we ko teach ulia who smoothly ma pia beno dok Lawirwodi ulia uno temuje machel madit 1908 armamuni British peroni ki chop dano donye police dano mo kene ko kwero weng ulia utemu be o kwanyo wode ke kome ma buk nye abuga to police ke lo uteka le rio boki ni yol yen bene ke choygi police mena chili mu kwa me donye police 1908 iran piano British umaro lia tutwal itebe dongene 1911 in eno chao tichemer mabe ye mario mo kene ma ulia tem mabe ene yengo odwoko wel me akumo wero dano ma polo poye tutwal pen nyumu no doko tek ikar chane mena in the first bylaw ka jomokwano local government history actually binongone bylaw mo kwa inu maulia promulgating ma wajoni nyom kumu itum digi ario di ario tiyo loko weng ti dano poyo ka kwano buk pokot butek mene ti nyulia katiye ilok kumeno tidong ulia bito 15th of November 1923 kwanyo kuone kekene dong lok me Lawirwodi kondoko ubero ko gap ubero ti kine kado binu madongi chao long ni Lawirwodi ko machaka 1950 make kero Matai Lamort and Matai Lamort bene British martiche imi Rome MBE
And Kiranian Karani Aki Agago, and specifically Atamani Aki Paimol. And I better we wrote him in 1950. Whoopie Yon of data. He remember Yero and Mataila Mount. Anati you kid Gulu Bene revenue. Ano Angolo Lances. Memo Toka Kilo Dogo, Polo Dirachuli, no Kilo Dogo. Ci wera yo ludiro mogo en chal matayo gini aneno gi anni koma yono dira gi gina gi weng rudi mogo ma kero kumu gi me pala bek no aneno gi koma matayo ono yeki de total fen lokman me rom maga mieme MBE rom malo british poya kere chief lodge pa gana lodge pa matayo la mort machala wirwiro gi in 1953 53 doki kiero pilipo don me gene me pajule orkal pajule word pa gabala bo don adon better la wirodi until 59 madoki ala ko bertie 59 no andong towards the end of my secondary education donc one young jim Paul matika time wa kwano jim Paul matika time bana ti loko office pala wirori on ila lawe mabe meno dono Acholi district council donc ti mu ye ti mu ko kan ti beri on ti chairman the district council ti anyana me politics biro dit yeni yanoni ma jandan ma chalo pita wala gi ngali mano gi council no gemeroni yono dida ene yo bedla loyo ti ko ber ti e loke kong ki genero I don't compare taking position until 1965 kita kwano kadani kada don ubudako la loy mabe ni la loy mabe I'm not so sure but I think it's to do with excellency highness nenchalo I'm not so sure but it's my guesswork position mala loy mabe biugi kopian madonga yara don 65 no dong lot kentie minister melo government buango apono ka resolving conflict man of the Acholi district council position me dong 66 in mado tema abolition of all these institutions Parudi Baka Western Kingdoms Yalo Ankole Busoga Bunyor Wenke abolish kit me Busoga Bana so agiti pala we really don't can inno Neo kadong doke 1993 NRM government of Orojo atamni otimu tutale pidi mono tie from Buganda medwako and Rudy Machon Nichian including especially Kabaka no labon dwako Kabaka atamni the maintain of Konpori logano very desperate and Rudy Mukane Bana to be reinstated Acholi and elsewhere Uganda donc kit manangi kerene kitena sequence me history ba Lawirwodi le tijme Lawirwodi the rotational layer chaka ki awage ma en aten paera or chamo
inge ano dokoy ubino mata ila mor ya gago paimol inge ano dokoy pilip wadon me pajule so tich ani pe tich pangar chel dok pe ot ke chel nano ana ana wajani mier wadoko chien iloj man ma gena Lawirwodi ki leya very on merit rudi ay bineno ni ngari rom telo wa tigi yeri dok mena tamani miero tam limit betie kaga timo 2 terms mem maka bija bit ket maka timo igena ni berber ba ento pedong ngare mo bin ma wajani endong ani le bed matwal wode be dok ugena le gini ni peka I chuli yang dok bene system machon madama dong peti kom karani joma puru moko ye nok ada wilobuni yan kami justice rano so en ngecha ikom history pala wirodi ke jomo beri komi no ni tie kumano atamani mapol pati go gina atamani pia kar chawa ma kimena Before total musée kilama I chano mwaka o kore ya tamo ini mine wa kara me tamone gina giti timone kumbiri I ke kwara chule ni gok bi konya wa bien jam mugu tima oberka time chi miro ada consultation kita kira giti timone ni chi dong amiro kong dong mio kar bot panelist me penyo mugu wek wa gwen tamie okay kita wa winyo kere loke egini amiro chao ki la mego mu furo donya nyen wa jolo bene la min wa robina eno bero ngara chiel mo o chao tar palu chi tij mugu ber ka dien en non kong omi tame ki pen mugu ka tie la mego robina umego siza po tol me minatal me lo po tol un panelist mautie po nan un duju e kar malaj ba ber kwedu tima kija ye mukan no maka irong tina wache kada ne ngo mera bien bak bena beri ke lukan po tol po bene wele wa me awara la dit what Justin Benye kachel ki muzai klama un ma bieno me ware kwedu bien lok ma pierte malugo ket mete kwa ma megwa lo dir ma megwa matie magelo te kwaro na tuli ket magelo kwede wanyang ti dong lok mo kan ke lo ka mo kan mo karang nyo ko ma pitie tamani lok ma pol kwal ma ro genne pe ento adok kum lok ma mse ke la ma lo na kire ma wajane mer pile bere le wudodi le kenma eno tiero kwede atamne kar ma chon chane ni joma no ti war kwal dok joma no ge lobo chiek ma te adada ma ken neno chalo kum bere mano rudi ma galwon nyinge egoni ku bere rudi ma te kwal ma history ma meki winye pier kene dok winyo ne bene mer ka ngaro ai dok ka achele chiel miro beta wa kwal in wuri mo kana ma ke mine ki MB bene punya yom me waja ne won wa madit la dit wat pete alumar en bene no MB kadibe kare ti gole obere juma gite be kwal ti dong penya tiene da wuri ene ma ke yer gene no anga ge matie process na yer da wuri ene idong in 1993 magamente duoko wuri chien bebedo kerma kubiri tiene anga ge mo bedo ye eno ni wa ko kubiri
wuri ene mo kana gitin kam sa ngo mo no ko miyo ne gen ge mo tikwede ngo ne gen ma kilama amza kilama lo wekdan wen ubet manu gilubu chiek umier da rotation en no kwetie waki ngene pedong gin mone chiek age or chiele ken nyu kwak mone rom bere ka chiele ken age puno tal ne atamne no ramo vivo gudano kene mabe kidong amier penya mario na ni ko bere ni la wirwere matieni ye mano utio ye dario machalo administrative la wirwere ila wirwere men wiri mo even mo weng atamne ramo bere meta miyo tala to hotel bar moderator ko to twal kache ken jo matieni gana mo gam na abi ko Aba foil me goro bina. Muzee kilama iramo doke di pen pa Robina ni. Idi ye me pa wuri yer gini ni. Ngagi mo yer gi. kita angi kerani kita tamu kerani Lokman me restoring ke machon ni was a political idea ma down pe we are not consulted Gamendo timare for political experience pe mirigi chikitimu jemne weng pakitimu ke kore legally me restoring keni no chi wero nen chalo instruments legal instruments ma empowering yoni inoni the conditions of their stay in office kingo gini peki yubu mati katana ngekere I have no record manyuruni gini inoni kitimu gimu wenki kore legally wero mokwa I'm not even sure nga ma kid maka yer kere la wiruri mokwa madong check to binu ye ene ye Justin Achana word for yon dida ma ene ubere la wiruri mokwa inge restoration in 1993 ma NRA would walk picheni together ene bene won won la wiruri David Achana from Karen chi pangiu exactly kir ngo check ngo ma konki ki promulgating yo ki issuing ma wero joni ni ki du ki chen nen chalo ki timo mare go dong klabon kit order mo mate ma parliament or passing yoni ni I am not sure Jumagang would know better chalo en road benyi gini termi madak lawyer Yeah, any gine me road koni wanam gine 1995 constitution constitution me Uganda the technicality men yangin ni mero ge bet clear ye constitution me Uganda odoro kaka lo diro kaka ma gine ni chi the technicality ni kage waje lo diro kaka pa Uganda ni no enachel yeah ame kwani no gitigin pier biju ya di koloni we are bored ci dong nen chalo ikine kenyo en go giro mono chake mage wachi o mio gi nong la wiwa o betie bene ena o wero gi kelodi la wirodi ke kwara choli gi la wirodi tini so it's based on the constitution but constitution any po gire po wachi mirgi ye la wirodi ko meno gina ruodi bino kede after the constitution restoring traditional leadership aye chalo kaki gi magitieni kira buganda tigi megi actually tigi megi makopol ki kaka mokene gi tigi megi so gina constitution restoring any traditional leadership kita choboni no gitimo gi megi it was where we ended up with lokme the wirudini amete professor Kennedy Amoni o been on online kadong mego gi litiero ne gibi medo kore apo Yeah, Utika Winya. Yes. Yeah, okay. Yeah, so mukwa kong aramiro po
panelists duchu matin bini wang o tutwale bena mero poyo wele ware ma tingu bino Ruod Justin Uchere Binyi ke mzee Paul Kilama maumini wa Tekwaro Me Lawirwodi mabere da maleng wa kele wa menyang kit majem makumano chake kwere man pere da hade da bien kapo wa nyang kit majemi kit ma Tekwaro Me Lawirwodi chake kwere ene well done chao kene gichao bedo gi confusion mapol bien no bene pegi ngeo gin enuni uchake cha mer po la dit mzee Kilama tutwal bien okele wa menyang ngoma karchani ya mutime dok bene okele wa menyang kit mano rudi cha machoni gutiyo kwede ene ni ikar ma piny tek tutwal gino no gibino ka chieng dok bene wan yang kumbeni ni lok man metele pila wirwodi ni bene kar po chake kumbeni ber po chake ki tela en ma wan watika lok ye kumbeni mwa piara beach we adi piara beach we bungwen me o gina piara bungwen me o piara bichel we a beach tele beru tie che enini nyuti wani gin mawan watika timune menero neni chek gi choyo ma wero kelo widano kin mawan mirwa ti kwere ni pire tek bien ka piti ka wa pegi ki chik mo ma wero wan watiu kwede anga matimo ngo anga matwero ne chake gi kwene o kwene che wero wan waber ka yela eni kare che atamani ngo ma la diti wajini pira tek tutwal antin atie latin kwan Malatin kwan ma afonye tintu twal gi bot mzee Paulo Kilama maomini wa Tekwaro edini mabede da chidong gina chel ma ana waje dong ka gek kwede enani kumbedi ni wan watie ipeho ma wa meroni Bwana cheli ubera chel. Maka no rudi egini dichu gitika chel. Bwana watu winyo malongo jot. Piendaro egini dichu kono members of parliament, kono LC5 chairman, kono ludiro medo kaka chela cheli. Unogi logo maduan gitu winyo malongo ite tela pala wodi. In kenen ko yela ma wan ko be watik be yela ma ti pi karmo jong ma giti we man dano do e kema yela ma joge ne Sudanese lu tu giti kelo ne la mo ko be mu kene in kenen kong lo kom ngom in kenen kong lo kom balalu in kenen kong ken ma wan ngom wa tika balle kwede yen giti ka tone kwede in nen kong lo kom kwan ini nen lokom yot kom ini nen lokom chan ti jami egini ere ji mano kawan wagiti gitela mabe iterwodi wa pen rodi pe wachi ana NRM unyo ana UPC unyo ana FDC wodo no mergi logo pe one ti enini pere tagare dani one year one ni lokman me budi enu tiu mabe bien politician pol kare koni ma enini man la UPC era okelo lokmen ma enini la DP money era okelo lokmen ma enini NRM money ni era okelo lokmen but wodo no gramo lokke duana chel pia choli
Kada chuli ma ti NRM, kada chuli ma yellow, a chuli ma blue, a chuli ma kwa, a chuli ma koro beru koro purple do mer pa nge kra lu ko ni lo chuli. Ki kala chuli mo ke ken uno dong wudi gena ye gi romo lo. Pi kala de gini duchu. Chiman piere tagada dani one mir wanene institution mer rot enini oberu mabe weka ila tela imperom be la tela le bon dano ma ini telogi ni ber ino be la tela pieno ni dano jomoni ni gitigi geni ini ramo telogi egini jema pigi tego tutwal chi one mir wanene wakelo wa restoring and hope enoni wa restoring gen padano enoni wa wan wa bet kila tela menero pero ma kwano gini wa lok I pero egini kidwana chiel ana po for a total professor la dit road Justin okay ikalma wana bir ka tikil girwodi lok me pero me northern Uganda ni wabira wire Sudan kamu kene kinga gina tuju ento juma anu bir ka tiket gini no gilungi ni chairman me elders forum road no tie chairman me elders forum ike kwa Acholi lok me la wirwodi ni chaka ni ndoe Be Caesar, moderator, amera foi matek kutwal, pe log makumbe dikati kerene. Ma pia don dog kum na gam log mi penya, amera fo kon di ria makumbe di logone. Amera fo mzee Paul Kilama pe tama peje ma eno mio ma wagam tami eno ne. Eno mio tama rio. Ne la wirodi ma nyim me kar ma nyim umir kile kom enya alaya to renew the leadership kinare o waje bene kichin mabe ni tam li miru bet tie and kitam tika mi tam ni o bet 2 terms ma ba bit ana jol twal la garion enone kida mera fo bene professor mone ma kumberi eno mi tam ma pera te kotwan ne ilok ma pigi tego Acholi mi lok kidwana chiel ma tela man kidwak kit mayam chon dwan ni enni umiru o a kike kwaro magin duben naka ma kalok mo binu kidok ye kidiro kidok ye kingej mo karangej ma chalo ngon kidok ye kimiri pianyim wajolo tami enni bene ne ikin do tela ma pat la wigi ubetie ene tekwaro matie pinaka wana jolo taman no mer da campaign pa moderator Caesar ada constitution men 1995 be udwaro kero ki authority parwodi nyolo diro metekwaro Uganda ko libweng matek ke kira en Caesar wajane otime nyo kilama I think kilama ina waja otime pipi lok matek muno aki Buganda mano bero winye muno no tiema ikarama la dit makumbe ti loj ki kabaka giribe me kwanya loj muno tie in 1986 matwero kidwako bodo dir tekwaro loj me tekwaro kidwako in 1995 gino mo pote me ya chole pian in 1996
Ki guardano ki tero ki camp, IDP camps. Madong uchake enono luenyo bermar tek ilo bacholi le weng dano ti camp bands of marauding armed men ti all over ubino kono chilel bokech LRA ma bir no right ma petugo kina madong bino ma ali bachel gimi abungwen ki pier abungwen ba boro ki kira lan ma ti camp ki to ma ti ka timme ko bino en si za engi ma be gino tela wiye ki ka choke ma dit luen yo miro ki choko dano dok pa jogi to gi bera le ma chan ki to ma raj mono ti temi ki camp donc yuango mo mir ki ti ke de me jogo luen ni enni ki tam ne yua chel enani do tino ma ti ka luen ki ti lumi ki win van do diru ka Acholi jogo pajo dog pajo la ten gino mo po betimi wa joli o wego Acholi Elders Forum o chake ma ono girwate peje igang pa Justino achana ma ene kiero pe bina yera ko o chora muno tie won kom ma bi ene o chimo pingen muno en ngeyo da diti chare kino ngino no bedi peje gulukan district council ki chwalogi ne ki yen dude ka chel ma tie mayam chon ki kelgi wet lo teno ma tie lumi pedon gi winni duando diruga entra tena chel win duan ruot me kahane da dit mete par ma mege da tena chel win duan da dit enone ka ba gi bin mana chake pa Acholi Elders Forum run about 1998 ma won komo ber Justina Chana gumarat ruba kwanyo ko pala dit yo run about I think 2000 madong ke kwanyo ko ne ento tam ne ke kelo dir ne ka chelo we gino lok ki dwana chel ne rotin udok pajo we ki chako yenyo rodi ki kingang council ka chala botwa ya Moro district ono foti gulu council ma Moro ene ke charo ka yenyo kama yao no rudi machon me kakatie iye ukelo nyingi ki chako contact no diru chane accord uwirugi inge kenyi ke transforming go ni dong pe elders ko dong ki wet do diru na yo kwan lok me kelo kuch en accord wirugi majus sina chano to kiloko nying forum eniro from Acholi Elders Forum muno enti won come kiloko dong ni ubet ke kwaro Acholi. This was specifically metiro luen mekelo kuj medwako dano pajo ene te chake pa ke kwaro Acholi. It was a political creation to bring the insurgency to an end. Donc, pitij mabe mala dit Justina Chano team ki wajini wode ma don ki wiro enni eno mede ki tij mabe pa wona ni ki chimo endo pe ki chimo bana chima ba piemo beru tie kirna nen ki wajo gene ne Paul kilama wajene gina rio uchung become Tekwaro Me Lawirwodi kila nying la dit mu miro ulo ke kwa Acholi ki biluoni Lawirwodi ki piema jo rio chung David unena chana ruot payera uchung gen ki ruot utia Tekwaro Me Lawirwodi ruot David unena chana oloyo utia ki kuya che udon ke Lawirwodi Acholi ki miu ki dok pe ki choyo ni kong ki nen tiche pi mahabit pe ki choyo Pierre Loin Ario Locore Pierre utia ma eno loyo ni
Kikero, first deputy Lawirwodi. Wrote George William Lugai, Kikero, deputy, second deputy Lawirwodi. John Eneduju, this collective leadership, Kiwaini Kinen Kong Tela, Timothy Pitch, Kikumeno. Check mo pere, Pian Rodi Kitamayam Chon, Negativo Mera Kiwinye, Kigen. Mana ye, me doki compagnie ni, kita transition akere from Elders Forum to ke kwara chedi, paka o kere bakumani, kumbedi. Pe review mo beru peke, review mo beru peke, menerne Johnny mono tiku war ni ning, watin en kadong lok nyob en dong kumbedi, ruede mirne, kiket cek kita la wuru de manyim gibiyer kere donc amira nonen loko nyobe manok ba ikit ron kong na amir correction manok ma aki borra draft constitution umir be ready in the para beach approval birin in the piara deck me de ma para chen bibero ninda para beach me de ma para rio manon piero la widodi manyen ene correction mona miro mi ene afoy Afoy total road nina Pierre Dick me do ma para chel afoy correction enoni mego Rose un gilitino udong duju tere ngato tiro mege dong achel do le chot afoy Yeah. Foi down on wing matiga we walk and then walk. Foi luak duchu foi gina wun kat kere bena. O foi belu dira rio mako bieno ko konyo ko watin. Kira na ni latin a chelo wati wan tin wan wing wati or gang kwan ba. Lok mo mi ar wano lok mo pol pe wa bien ka winyu lok pa dar en magien ko bien ka tiro ne bot wani. Ma ben ko ni awa ki lok mo beje tutwal o foi la dir pol tutwal. Men yang wa ke jeme ni ki to chaka kere kombede donc gin matie una chule nyol ti na chule yo kaka chule winyi ngoma la dit Justin wa ni ti ka chule chi me guiding wodi la wi word keta mi ki yegi kere da keta mi go pet kere ikom obet kilok ada be tela bebe ngara chele kan leya mere ento ka ke yubu chi elo ni mabe ma ke bile ne ke cha ko leya chi bi be to twal pe o ke ku kin ka ka chuli me laro be la wirwodi ona ka yang wan ke nyal wa dong pe wa no ni ruot mo ke ti ka lar be ruot put pa win wuri ti do ka chela ka patiko tigi ruot ki ma ben pe ngera pe dak be ki waje ki ti ye ata ngari ko ruot dong ti ka ma ki ye ma chi ka chuli en ni bene chi mo pa nge ka bi ker ne ma kwanyo ni ruot mi ki le ku no ruot pe wa ko ya chuli pa nge ka bi time chi wa le ko in Justin chi mo un ti ka choi ne chi ma genne ma wa wana chuli ka pa chuli wo chung ki tian wa o de gina le ya chuli wa miro gina riba chuli pe o wek lobo balbu pokin ka chuli lobo raj lobo bene be lok mo lok po wek o girito lok eno tia wo twinyu wa dogola wa kaka wa te der gina kuman yang pe ya chuli donc ana po into twal in me tete wala ka titin
Jimmy nera de le ka tel wan lu go mi wan er me ni uno tiga ti me mabe chi in me ka wa ki kwen ni nyo ki bet pin ki ye yang chon ki ye do wo cha ko ku wan ti ri ki ye ngari ku por no por kai kar no kar pe nya yo mo ne ene po ke la dega no dega pe be nya ai ben pe ko kum kin gam chi wa wek lu tin ko gu gam ka ko ni ti ko dok wa mede an be tin an tuan an ti la tin kwan a poi u tu Maybe Chris. Amor tika mor down do you chama tika winyo ki kama papat apoyo beru kedwa apoyo mi lo gena nyo ko tam kedwa tika na comments padan kito iwajene tien wan wen tian kwan apoyo muze kilama tutwal pitek lo ke kor wer tien wan yang ni yam wirwiri ben no da yera chi gina dong tie eni bene kita ruot jasin wayne bene ki yera ma en bene karo kui dok bene ngat lu bu kare ber di piote ne tino dimi ne wen ti mabe so gina mier kit nenne kitimo bene mabe pien jone bene kita gu biero kere ku biero mabe so ka gu be a bene nyo ka la bitime kinenne kitimo mabe ma wek dar ben mabe Yeah. yene ka mana waje yene pien kita tin wan yang kene ni jimi ne kware bene ki timo mabe ki lok bene mabe yo mabe we dan wen go ben mabe ana koy dan wen apoy bene viewers to ale magu bere ka bere ke dua picha biak maramo da de mwen poche ke ana koy amor wel wan ma bu bieno tin apo la det pol kilama men nyot men nyawa gi geno ber kate me kar ma chon ma no pe wange anda lego rot Justin ni owinyo gena la det pol kilama waje so ko mer konyen me to institution ma me guni oromo lego en bene romo konyo I think gidong gina tie wachi ni moro ruot ki yer gi pege timo review mo gidong eno no miero keri tij dong dire ma eka do yero joma nyen mago beleni gwaka mwaka chelo nen kon ka ko tij gi keta chero kede weke mwaka bij ma bino ni no ng'eyo kamo standing ye gina wajo en wan weng tin no tieno kwan mwati class apoyo You're muted, Caesar. Clarification of 40 and I'm clarifying manok. Ni ndio par big medu ma pa dino in review make it a consultation to work kere ke ni ndio pira dek ena approval me constitution any the 15th December gini ndio pira dek December ena no agree me teach pa committee eno atamo correction any wobi medone igine in line i chabet mabinuni yeah we ko Christine. Ayo, afo tuan moderator la dit siza min mina kar ini milok manak. An be tira dong da wen go waya an be tapen pan. Enta tuan mota bot what bini Justin Ochere bini fo tuan me bino ka teto lok ini ki kara. We are down ko dong git ngeyo ngoma ma tika timme. Ma dong be ko bede ka jal anda ramo wero jima ini wanya neo kita siza do no ni anda tiki rekoda tiel so wanya ma be ma wan wen wan nya ni kita pen check ketika yupane kede kide framework ki jo ma dong gitika choine kare la ngol ko beti ye rodi ti angwen
ento ka kenyu ni ana taman tingo rude angwen ti kan no mi rude mangu bet ka choy ni ni unyogu mi tamgi ka don karana ye don gwak la choy no bet pa chi wan yang jimi wenga ini wali par ti par ti pa bi long ma dung be pa bi no o fo to twal mi kelo lo kan kamalen da ba mi ta po la dit po da ki to bieno chan ke de mwa ka ti mwa ka kita yang Acholi di telo ke tel ma be dong ermiul recommendation ma inande waja rio chiel eni ni lo wirodi ki leya chitte lo ko biarni kan twar ki kan ma beach nyu ma pa eto kani a ta kura tam ke mier ben ma beach ki tik ber ka jana ka en ngati ndo ko karo ti dak ta mario nyu ka do karo ka tikati ti ma be chino ye la pe mia tu kan ma biti kan wa kin ngo ko jimi ma ku ti o tiar ma bo yan la wi godi mo kar ni nen jalo be do ma kar ti ari wa bi de lo kan do ti ma kin wala gi la chiam ma gi tin ma ti ari an bi do pe gi ngi anga mo kene ma ti la wi godi e kita don ki ta ti ne ne a ta ni be de twal ti an don be ta di lo ma dum ti twal an be la tien kwan ta da lo me godi ni jimi ni wen ti mo nia buk ma kila ma ka gwa cho nyo kwana ye gine mi ko min wa be ko da we on ni story ni ko ya atwa ko sita ko ya thank you Foi total da dit de ben tin ena bitwe lok chi kong dong amita agina a pen bo rodi ni kong la pen bo la mego ropina wachi confusion mo intima nok kang ar mo intila wiruri. Does it also mean ni NTA elders forum chair or administration administrator per rodi new NTA wiruri can one la pen mo agibo la migwa Robina. Is that an administrative duty? You merely we can. Arama da companion ne. Okay. Yeah. Da we ruone won come. Okay. Won come make a choke parudi. Petiki executive powers. Petiki player moke ken mapat ki gamotam parudi ka choke ki kevne teach. Gik ben en ki kan kalmadit enone. Kamiro chero ipagak. Kamiro chero padibe. Chero at the invitation pilok specific lok mo betere kono. Mano ruot chane ena yo luon. Kit make mogo lok maruodo mogo kikere teach lies with the secretariat ma la dite ena prime minister make kwar. Okay. And implementing your heritage mock parodi. Mock man no that we really any obey the word make go man mamoko ka take iene. Take clear. Executive power full stop. Before any Omega Dr. Caesar Chai. Observation in more 2 minutes. Caesar, thanks very much, maybe. Tindo ilingo tin moten. I'm very when you look, I'm very tin the better American. I tell you, when you music, I'm Lord, okay? Near my maybe, you know, we are in Brad. I'm all material. Yeah. See that to get again. You don't feel good. Yom the 12 year. Ama, can it be tour be on chat that? Doggy. And you've exceeded my expectation. None, but I'm in what we you body. I did a build up low. Don't read it. To any from your manu getting a mark down.
will be medical next week. Follow the word, yeah, and don't know, but I'm going to why to you pay. And again, it's a bit don't again, I don't want for benefit, for benefit. I mean, which one I don't draft, but don't take draft. Can I take a copy? Ma, I'm wrong me in port. Before the one, road look guy, Congress, he met him moment and knock chow and don't teach him, my tech. Road look guy, comment moment knock like a chain. Hello. Yes. Mateka for Dr. Caesar. Okay, for Professor Paul Kelamar, Megorobia, Professor Mone, Kidong, when you make anaki bapena moti kenyo. Amiatra, me, Kamoni Manani, Marwad Bino, Owajo, Rod Bino Gamo, Madok, Tipa, the Virudino, Antini, anti administrator, a kid ma wanna be you poke check Mamegua, and a year, Ungeo, dear my obicata again, not doing organogram. Kit man nanoneki dor ruedi ko gora ka chel dor ruedi en maki gori ka chele ruedi council of ruedi yegiti the supreme body tien lokene ki yogano gram no empty malo the supreme body ane ruedi ma chudi la wi ruedi don ti don be tiene la o par ruedi prefect tien lokene ki mandate and power authority for decision making the supreme body ma ane ruedi ma chudi Mario NAE madok lokum ken meye madok lokum lo mem committee magiti constitution ke wani ruwedi ya ngwen ke kan ruedi mo kan ni kono the constitution committee mag ber ka ipo check enini ke lo tiyan ma me ko magi lok me check ke lo dir mo kan ma wanya ge mo e committee ni po wara mo gwar ruedi wen but ruedi wen pier bijwa bor ngu ber pat men ne constitution o yupe but you are facilitating game when area the constitutional committee ma waker rude ti yegi anangwen but one rude mo kan wen wo be and partial men ne wo wor ka chen correction mo kan mata me area road ayo la mot obedo road ma adilang me ya gago pe pa mol ma dilang deputy machiel me pa de wirodi kar chan area bedo no road joju dem do gai beru dipitin ma chel baramit correction matidi ne ye chama ke yero ni ke yero ye ma ono be ko mo miendo ma chalo ruot mano ti won ko ma ko betini no yan be pere tingi a chule chon gi mar ketogen ki kerogen kumi pe ke dum laati ki ngo gi ne beru keto enuni ma be ke mi karne no mi orbet pitu tunu mo ker ke kero kerene donc la me wache ne bot un wen ne ruot mo ke ken matika bilene gangi position ene peke yera position ene ke nyuele ke ranywala ki iti ruot me pa jule iti ruot me ma dilang iti ruot me pa dibe position ene peke yera magwor wa wek wano gwor ka chiel wek ine bed la o for netting for coordination men ne kupe ke gamente kupe ke dula pe jing kum gamente en ye position ene ke yera ma miera fo lo ka professor ke tamu katene ni tambli mis mete penjem ne wenyo mir bet kor piano ngone tie ngone urbe professor ber ka wachne mo bero 1911 yungo cher 1912 o cher 1950 ki 56 make yar ke pilipo ado keto ne ci ngon eno ni tie ci eno o wek lo tien ma megwa ki lwa ku ngene ruot mo e kan pe ke yaro yindo kiti ruot ke nyuala eto ke position ne bela wi ruodi ni ene ye ke yera ruodi e beri kingi e council ma megi yene yogi mogo wa ba wi kara wajo kene ni the wi ruodi pe peru ero
and the supreme body and kana waj kene area the council parodi no mera waj mapul do tima be kija kerbe ko cha tima no ti na merna waj lok me ti parodi ke dong ti pala wirodi but it dong in next meeting ana be mi ne magi kene la dir siza correction na cha mana chwala ne the draft constitution mi robe ready by ne para bi me duma pa in ma dire madane the approval be berni on piara de me duma pa then election be berni na para bi me duma para rio wani me mwakale enene mane kon submission matam ana mi eno ana fo mater mi jo kamaro wa fo to twal di ben mir ko dong ni gine i pen ni kale ki kwan comments cha na dong tin right wait to look in the pier te kare kai fo cha ka Anatamania kwa karatudu kwa lo mamekwa ngoti na wa ki tarapalu kunyo la TV atamni ana sigi kwa matir twalbe na bot rori mekwa gite studio ni matir ni kwa chikomu kundok mabejo mafer katikere kachil kuwele mekwa mkene kubertie ni matir ni magu lo mabejo twal maluke ki mano history mekwa tikere donc atamni ni bitwa anti la peine manyone la peine ni ramugwa nyigario kunya de nanen la mera robina utemo penya chiel mono ki yeto eto an la mera penyi what ramber kirwamadi pian kache nen gwaonyo la wirwodi obetu administrative structure onyo rum ma miri enomio onyo yo magetiga tikere medor wirwodi mukeni nanu kwa arambo ne ma departmente ti enu ni kai kom lo kirma gwaonyo anda discipline tikni ye word makama ene no beru wa kan ene kigamento tidong manyo wa gonyo kira ko biro word mo mano ki biro wira da ke mo beru la wi amin ko beru word kalam ni la peñ ma pere ti an ka kita tem nyanyang si ora twala no chalo wiruke gonne chalo word kalam donc la peña mukene ma anatikere ameru nyang bene kumbiri ene dong utike yo ma ni ando ya para medo ma pa no ki aro draft me constitution constitution ene ni konoto ani bene ni kibitima proving ene ando piara de en medo ma pa kidong nyanda para be medo ma para do ye ka time man ye la wirodi la peine ma tikere en ni kwa konyo kaye uyere chit kwa konyo ye ma beru pere tutwal ki bor kwa konyo pat ma wange ni puro en beru la wirodi chan ma kun ni chalo ruot payera Bornel David chana me rio donc kaka go tie mo verifie on kirtu ngo mo tikere ma tikneno ni tie kilo ke ni wet ma be no pet goño la goño la chodi man tap ni ena be ñu na tikere otherwise check up your panel mu kene ni wajo ni tutu ande tida kan ma para kai on ni ko be chop ko ana toy
Deben, kongdong ni kwan comments mo ken go nyo pen mo ken ti mo ke ro me ne ko megin. Eno gino mo ni ko mo ni ti biro gi buri kenyu. Okay. Yeah. Kongdong ini kwan comment mo ni wek pen mo ti ya an party ne comments kan. Atamni Arabic ne Robin Arabic ne ti o ye wera kaman The different panelists will not be enough yet. Don't have any comments for viewers. Can you okay. Pi echo matie de timo mio mogo manak na ti makida kaya mo wabe kwanyene lo makita kwanone nye duju mabe Then do a chair. okay iromo mete ki kwan mamigi aber katamu ni ka yup kong sound wek no ka lok makini tika kwan wako dano winy mabe siki go maraj me achel mi kwano ni pe winye mabe kirwa kibot anduju Ayela pa for kwan ma chiel viewer ma cho ene Isaac Obia ma wajen respect to La TV for bringing out this to us. Opo to twalo mego. Wafoyo wan ka ichi adek man ini yup patar paluo ero ka watiga nyurne duju no nene La TV wafoyo matek Isaac Mario kan akibaro geno Charles ma wajene tela mene mono ma watie ka loge iene. Chiwo wache weka ling mer mot. Mano akibaro geno Charles. Opo to twalo. Mailing mode pere ma. Cha mailing mode pere. One consultation. En ling mode no no ge wako kuja do logo do ini waje ling go ba ken. Ge wako kuja. Wana ti kama ling ni lok. Baby da ling. Logo ti di kala mier ki log do ka ling ono pede mier. Tam mabe. ke wai dano mo tio no yang wajeni an ner en cha me ka chaka na mira lok kaman ne kome ero dong Eno wako kuja no logo makaro. Man Kidega Robinson ma waya ne mot bodan weng matie tar paluo group kuda tiana me achiel. Oh Wajole. wapoe wajole matek Thank you. la kanjo dok gangya Ed Kita waya ne I make a contribution. atawni notika penye how do I make a contribution. Yeah, wundo ker na mamone enone probably. And you're bene cho kan pian mu kana futbara ma kwan na bene. Yeah. Well, yeah. Ha nyingen no yeba sokolo banguse. Wajane Dr. Martin Alikeo no mirone umira en e dog la wirwodi. Sidong pangyo lokene ba ka en tie gwak me bolo ake otke muno ngubi nana iduma pario. Before. Caleb Ochieng. Oh wow, my grandson. All greetings, my brothers. I am a Luo from Kenya. I love our language. Just different dialect. Before it all. Thank you. Mana nywa Cyrus wajane apoe wuntuchu
Lawirwodi mono ki yero basing on which principle? Man la pray mo kone go ngar mo ramo gamne. For it one. Kidong man Akibaro Piro Jackson Farouk. I suggest physical meetings be used as certain discussion issues have to be in-house. I love to be part of the process. Before it one, man time bear. Yeah. Kidong evening lagum, my sister, before Nanawa. Choche Wajakanye, good evening family, powerful teaching. Before it one, for sister. Manu bedong ene no la gana choj madana choy kwa ma wabere tikere Mana chill. kimon mapuro donya chiel en Bola Miwa Maria Denti before it was sister and one name Wayne Maria Denti before one more than. Thank you. for ataw ni ka gwak mo furu rune chi wabino ne ento ataw ne wa adwako wala dit size poya duoni chal ki gen mo olore ya wafo total di ben metwe lok maber total ki la migo robina ben kir me nyono tongwen te kwa tar palu no wang kwa no comments wafo dugo total ne dugo botwa ka kan Lady Grace miro do kon wagi lega we shaw ne do chero what we Lady Grace it muted. No, what muted ne chal ki kono. Tie ondo. Okay. Don't call what lego wono down viewers ki down wing. Ba ma ko o pui pinier matin o pui ni wati ka lok me di kalwa. Kita down wing ki rudi wing benati bot wa kan wati ka lok me yupo gang. Mi yue di kalwa ko bed maleng. In bene ichiki wing te buki lok pe yupo gang pere tek. Ki bedu ma be ki kuj ki jimi duju. Wa lego pe down wing ni lo ba ini go ki je ko ngi wek tam wing ma ge biero kere me a me yupo te kwara chulu bed ma be. Wa lego pe rudi ma megwa pian rudi wa ini yer. Ki wan wing ma wa ti te rudi lo ba go mo ki chani ko mo. Wa lego ni jo ma gi woru gu wor ma be pa wa lego be ni tabe ta bine ka warwate yak dar wing jo ma gi mier winywa gun be ki ka kero me no data. Wa lego ma pe be pa wori Yesu Kristo rodwa. Amen. Ya wafo total me icha bit ma bino ni o tie ka neno kita lok me upi me slave trade ini o time kere Acholi kita chulo resisting kere lok me slave trade wa me to joining one unjo moti nen wa kombe o ro lok bot jo magi tiki we wanya mu lok ni duju ka chiel otherwise Acholi be ket chalo miel mamit kiro yo waje kere ni kapo tiki kamo mo romo junge ye ma chalo wiwa afo total jog kamaro Kamere baro bennajo, kamere teo kallabo, kamere baro bennajo, kamere teo kallabo, kamere baro bennajo, kamere baro bennajo, kamere teo